Mwiriwe neza mwese, mbanje kubasuhuza mugira amahoro. Nge ni Evode Uwimana. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka yaranze mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri. Ikaze mu kiganiro. Papa Yohani Paulo wa kabiri ni umwe mu bantu bagize ijambo rikomeye cyane ku isi mu kinyejana gishize cya 20. Karol Joseph Wojtyla niyo mazina ye nyakuri. Ababyeyi be ni Karol Wojtyla ari we se, na Kaczorowska Emilia ari we nyina. Papa we yari umusirikari, yari umubyeyi mwiza ukunda gusenga kandi akubaha Imana cyane. Mama we yari umubyeyi w'umutima mwiza utuje kandi wakundaga gusenga cyane. Yavukiye muri Polonye mu mujyi muto witwa Hadowice hari kuwa 2 tariki ya 18 Gicurasi mu 1920. Uyu munsi iyo abatarapfuye no bibara neza yari kuba yujuje imyaka 102 amezi 5 n'iminsi 4. Joseph Wojtyla. Buri mwaka kuri iyi tariki twizihiza isabukuru yiwe y'amavuko. Joseph Wojtyla mu 1978 wari Cardinal Joseph Wojtyla yatorewe kuba papa. No bibara neza icyo gihe yari afite imyaka 58 y'amavuko. Mu ntango z'imirimo y'Ivatikani ntiyakururaga imbaga y'abantu cyane ko ari we mupapa utari umutaliyani wari utoye mu myaka 450 yari ishize. Umurongo yo kudashyigikira ubutegetsi bwa gikomuniste muri Polonye watumye yubahwa cyane, byageze aho isura yihinduka imwe mu zizwe kandi zamamaye cyane ku isi. Joseph Wojtyla. Dore ibyamuranze twamwigiraho. Mutagatifu Paulo wa kabiri ni intangarugero mu muryango avukamo, ni inshuti y'urubyiruko, umujyanama w'ingo, impunzi y'amahoro, intumwa y'impuhwe z'Imana. Yakundaga kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya kandi ntaweme kurangamira Yezu Kristo mu isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya. Joseph Wojtyla. Dore amwe mu mateka yaranze ibihe bye bikomeye mu buzima bwe. Umukristo. Kwa 20 Kamena mu 1929 Karol Wojtyla yahawe batisimu ahabwa izina rya Joseph. Tariki ya 1 Ugushyingo mu 1946 agirwa padiri mu biganza bya Cardinal Adam Stefan, umwepiskopi. Joseph Wojtyla yahawe ubwepiskopi kwa 28 Nzeri mu 1958. Byarihuse kuko mu 1964 yagizwe arikepiskopi wa Krakow. Hashize imyaka 3 mutagatifu Papa Paulo wa gatandatu amugira umukaridinali. Hashize imyaka 11 agirwa papa. Karol Joseph Wojtyla yatorewe kuba papa tariki ya 16 Ukwakira mu 1978. Twabivuze yari afite imyaka 58 y'amavuko. Maze ahitamo izina rya Yohani Paulo wa kabiri, asimbuye Papa Yohani Paulo wa mbere utaratinze ku ntebe y'umusimbura wa Petero. Mu 1978 tariki ya 22 Ukwakira nibwo umuhango wo kumwimika nk'umusimbura wa mutagatifu Petero intumwa nibwo wabaye. Maze ababaye papa wa 264 wa Kiliziya Gatolika. Papa Yohani Paulo wa kabiri ari mu bapapa bamaze igihe kinini kuko yatabarutse ku ya 2 Mata 2005. Hari kuwa gatandatu saa 5:37 z'umugoroba. Amaze imyaka 26 amezi 5 n'iminsi 17 ku ntebe y'umusimbura wa Petero intumwa. Umuhire. Papa Yohani Paulo wa kabiri yashyizwe mu rwego rw'abahire na Papa Benedicto wa 16. Hari ku ya 1 Gicurasi mu mwaka wa 2011. Kwa 27 Mata mu mwaka wa 2014 ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu na Papa Francisco. Intego ya gishumba Papa Yohani Paulo wa kabiri yagira ati: ndi uwawe wese. Mu Kilatini totus tos, mu Gifaransa tout à toi, mu Cyongereza totalios. Ni intego yerekeje ku mubyeyi Bikira Mariya. Ngayo amwe mu mateka, ngayo amwe mu matariki yaranze ibihe bye bikomeye. Papa Yohani Paulo wa kabiri. Dore zimwe mu ngendo yakoze ku isi. Mutagatifu Paulo wa kabiri yakoze ingendo mu bihugu birenga 120 ku isi.
Yohani Pawulo wa kabiri igihugu cya mbere cya Afurika yagezemo ni DR Congo, Zaire y'icyo gihe. Ni mu cya 980. Icyo gihe yasuye kandi Congo Brazza, Kenya, Ghana, Burkina Faso, Haute-Volta y'icyo gihe na Cote d'Ivoire. Mu bihugu bigize Afurika yasuye ibirenga 30. Yageze mu Rwanda tariki ya 8 Nzeri mu cya 990 avuye Bujumbura abanzi Kabgayi ahani Gitarama, aho yatanze ubusasaridoti ahitwa Imbare. Ubu ni mu murenge wa Shyogwe. Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Ngizi ingendo yakoze muri iyi si. Aha ni muri Afurika. Murakoze cyane. Aya yari amateka yaranze ubuzima bwe. Ndabashimiye.